Pak. Kula mangkat laku ke Malaysia. Mak mendadak, Cong. Can seminggu lagi, Cong. Rencana nangki, Pak. Keng tapi bos ki buru nelpon suruh tuli mangkat. Tapi benda remah, Cong. Siap ben merantau. Insyaallah angki, Pak. Tua aki kula, Pak. Muka-muka lancar ben pernah di Malaysia. Mon orang tua rena. Akun adu aki nak foto nana si terbaik. Angki, Pak. Pak, kula nyuwun pamit dek panjenengan. Kula mangkat deh. Iya nak ngestet teh. Kampung orang angkui tata keramana. Cek angkui kangkona. Cek kepai na mabuk tona. Adu ke pangeran anak. Mak li selamat betul na. Kitikal kula mangkat deh, Pak. Ya. Nyuwun eti, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lindungi anak petangga Gusti. Enggak, masih dulu Pak Kero. Dema bandul. Mata tas, mata kalaring guru. Iya, Min. Ya aku merantau ke Malaysia. Sampai apa saya sare ke Malaysia bandul? Nyari rup. Cok gunda ya tanya Aki. Ya mun ke Malaysia anu apa, Min? Ya nyari ABC. Cereng bese saya sare bandul. Lucu tak kira kayak mate. Iya PC lah karena iki mati, Min. King tape mun tandi PC. Rasanya mati. Dukira pasnya BPC banyak bandul. Pakai lalako ke Malaysia. Cak mun caca, Min. Deking kok pasti paringi jeje. Pas kun karo ngaku abele, boy. Aduh dah marah dul. Kata kira aja. Bannya ada potong nareng soki. Min, kok kun ngocak ada ban ya? Lebih fokus cerita di perintis, benih pewaris. Ceretan orang sukses ria. Benih datang dari orang serba kecukupan. Tapi datang dari orang yang tidak berusaha, ben kerja keras. Dul. Jadi teki mana dia ngenangan. Tahu gungkare tapka. Pas le mole gungkare gila na. Silakan angkat dulu mun mangkat dah. Ya Allah, manabi proses kau dinabutan kaula tak segempang pada sodin ring lain. Nyuon napa sabar aki beton kaula Gusti. Akhirnya Dul Peke pun berangkat menuju bandara. Akan tetapi dia sedikit kecewa karena tidak mendapatkan kursi kedudukan di pesawat. Terpaksa Dul Peke duduk di luar. Smoking in lavatories will activate the smoke detectors. Thank you for your cooperation. Pak bukti lagi nakasami. Jangko ria, bakal sukses dengan negara orang. Para penumpang yang terhormat dalam penerbangan ini,
kami menyediakan hiburan untuk Anda nikmati melalui layar sentuh yang terdapat tepat di depan Anda.